Ninaokethia ingi na nienda guthochia ingi musiaisa witu tutambanie imwe tuminie kilungu kila kitialite nthini wa kilungu kitu cha usili twende na kunena nisia yulu wa maundu kana utongoi mautongoi kibathukanio nthini wa silikali situ silikali nene na silikali cia county wakili twende na vuyo unambi cio tusome ni mwe yakwa alama ende na kwitha pamwe na itu ni lalisia kana wazia schedule 4 katibani part 1 na part 2. Part 1 ni functions and powers of the national government. Part 2 ni functions and powers of county government. No sio tundu nisi andu ingi alama tu iloele. Ni me close to county governments. Na ime ndo manager okekika. No sio mamane maundwala county ya ile kwika. Maile idwa meba na ndielesia nabu niendange ningu mwelesya kana ona miao ila itunga ni county ya ilo tunga miao kuyana na maundwala inengeto ni katiba county ndai leo thika muguka sio mundi tienda kwikia mwao wake na part 2 ile kona na functions and powers of county government ani mu maundwala anene ma county maile kwitha maishughulika namo na kwa county ni withi ya maundu ma agriculture kwa county ni withi ya maundu ma uiti na uima wa mwi kwa county ni withi ya maundu ma pollution maundu ma cultural activities maundu ma county transport na maundu ma animal control na trade development maundu ma ukuna biashara maundu ma planning na pre-primary education kana ila alandu ma eta ma ECD na technical training institutes isu ni umwe katika maundwala maeleza maikunwa ni county na yukila na ile kueleza paniki tundu taasya silikali cia ilo thukuma bamwe kwa unena ni ana kwigwana no sio kethia kila mundu kana mutu iloele no mana yu silikali ya ilo kutethia kubikaba lakini bayumanisha etha mundu wa county ni woka na bebata wa silikali la nene muika mutabie etha governor ni woka pala mui na bebata wa secondary school of course education ya primary secondary na universities ni ya national government no mutabie ni kenda aitumia powers ila si article 6 aende consult na musumbi wandi amwe although uti we are to account lakini andu ama unyubie na manyuba kindu kini makietie nikenda teteria andu asu isu itawa consultation and cooperation na kila kingi ngulia alama tu ilo ele nikana no sio within ni mukwelewa cho county cia ile ithai kunawe amao na national government ile ithai kunawe amao nikenda within ndu no kilia kwoko umba noni unenenda teka itano winengane mabata matatonekana ni musundi wandi tundo thai class cha ECD Mheshimiwa Uhuru Kenyatta no oke kwenyu na no ethe philanthropic akase nukumia class kiu lakini tu ila cia ECD kana cia nursery ti cia governor kana governor akoka bubu na muyambi wa munenga mabata makwa ka secondary kana makwa ka primary na yule muthingize kwanza mundu aneni enda tike 10 pande utha muetie sindu ila utonga pika kwanza yasema thogati utunga ti utunga ndu primary yitu yende nai na ju mabindangi atongo imaitu kana alamena mautongo moka methia andu ma Kenya maikwelewa ijao kikawa matumi ya kindu ikita ujanja makazi ba muikwenda kilasi cha primary ni mwatha kilasi na no wisi kindi ni amaundu ala utonya kwika tinola witha hapo ndikana athi tundu iwathi andu o kandu makamukula cia wa mieka na itinda mandi to bungu mwingi uketha andu no maelewa miaoni yoka silaka kwa iko ka no yele si andu kasilaka kwa iko ka no isemba kasilaka ona baitha be mathino maingi kube maundu ala county jika amaundu ala national government jika na nienda asia counties ithukumao kana national government ithukumao ila andu mekwite kibila ikenda manyuwe kila mundu anenga na manifesto akasia ngeka na ngeka maundu asu onthe mailetha me alama tona kwikika ndeni wako
jambe mundu okasi akeka kindu kitemu yaone tafadhali koke mumukani mwe tafadhali tusomie nataelewa chukiyiki kaka na tiwo to na kiu ndoke mundu ngoke atwathe kiu aya chakeli mali kawiyani moka maketha nelaita wa legislative agenda ya kumia kusovya miao nikenda tundu kindu chonde kila wiki kana nginethe kina backing ya mwiao ethani undu tukatona ng'ombe pena policy ya undu tukatonya ng'ombe ethani maundu ma uiti pena policy ya undu tuketha tutonza kuitana ethani undu tukasova se withie ngali iyo paki wa kila bandu pe mwiao kui i develop into a legislative agenda imwe ileta wa policy na ingi ikwa isova ta mwiao miao isova ni ethani kwa county assemblies na ethani kwa national government either national assembly kana senate ni masova se miao kwa county assembly mamina usobe etwa ya kula kwa governor akekia mwe usu sahi na governor ekia mwe usu sahi wina binya ondu mwe wiki etwa mheshimiwa Uhuru Kenyatta wina binya tundu byandu mona mia ya county no tatumia tuni nangi tumila lo tutenda binya muno tutenda tamwe olonge mia wisu yonde ni nengetwe binya ni katiba na nilisikie bina wawisi kipaimu ya munini na baimu ya munini kuna mathukuma na kuyana no na ndi umia ya seubwa inewa ala maungamie mayambi ya jukwa seju ethani maundu ma wemi muya waite be kuona na mayambi ya kuthukumiria kuyana mia ile na bitu ni assembly kana ni national assembly aya kwa tukathukanisia uya wa national government na senate ilikanila abani thukumana kana senate thukumana na county senate yungamile bakati wa national government na county. Asante sana ni mobeno ndwa makulwa nasya serikali nilitoa asya ya mutiuko ya counties na national government na nasya serikali isusia likile mwethu kumana na mio ile se ubitwe ni alame tha manyubitwe ubaine wa uteti kwa counties na alame ta wa county assemblies asio masoba se mio ya counties now kwa national government kana serikali ya nene pe mbunge ile pe leto national assembly na senate now national assembly ni laitha ambunge MPs na tumeta ma MP now senate ikala ma senators ma MP na ingi muno senators ni 47 plus alangi nominated now we are wa mbunge ya kawaida ni ubitu kidia miao ila ya ilo thukumithia ila sindu na soma ndini wa soma katika schedule 4 part 1 maundu ala national government ya ilo kuna mbunge yumase miao ya uthukumithia maundu asu now senate we are wayo na nusi wandu mamana we are wa senate ni usubia kindu chetwa serikali sia muti huko kwa uyu tundu county assembly no sehemu imwe ya serikali ya muti huko nibendekana ndini wa we alama soba cia katiba pethe bena kiwango kingi cha usubia serikali sia muti huko ikanangike na kitumi chai nundu nusi kusubia kana wiza uikasubiana na misyo ya kumanza na pia akana uikasubia kaike yumisi tundu kana no kana kwa senate isubia serikali sia muti huko ike yumisie kana ikaumi kumanza yumisi nata baiketha baikalike magavana mambio ya sindu cia andu male uthukuma wala matumitwe kwiyumisia wize yumambio kuna maundu ange mo kwiyumisia kuumiwa kumanza ni chao baikoke musumbe asi yumbesa ikatwawe kuya kwa serikali yengi ngoma ile unga mama kasi aye itwa yendaku usenate uyawayo ni usubia serikali cia miti yuko ikekata ikeyumisie na ikaumiwe tundu ni batona ka mundu akabanga yutikanenga na mbesa kwa serikali isia jao kwa cia miti yuko no nginetha pe ateti mai leo ngama makasia uya witu ni wo na nusio ibindai kitukeso nena ni obo wayo uya wa senator ni mo tundu be andu moka ama kasia mbona senate kana senator witu mbona ndo noko katwakia lelo uya wa senate mande na usubia serikali cia miti yuko ikanangwe kana ikeyanange tundu mbesa mbingila cia eti serikali ni cia miti yuko andu aingi moni mbesa mataima namba usiona nangi wethia
tundutia ngonthe mena kikio cha ngai wethi ange ni matwanetha mena mibango engiyo kwa uya wone ku oversight serikali cia mitiuko ukethia magavana maithu kuma masitu cia iwe ona manini ma MCA maithu kuma ukethia ni masiiwe nikenda withi etha ni mathiute ni matongo tangilwa kana makaekelelwa kana etha na serikali yenge ni ambi olikilila yambi posa twino tuma to gains to account to serikali cia mitiuko makelelwe miwa ko usunu uya wa senate niende na kuelezea uya wa senate ni mwao na pe miao ya ile kuma ndeni wa National Assembly na Senate yani sikwatianie tamia ya maundu ma mbesa nusio withie yaumaku ya kwa Senate sorry kwa National Assembly pia ndo ma Senate mena mwanya tundu mbesa isu no swikeza uko thuko matao mwenende ni ukulia ni withia kana ebinda mabindani amwe ma MCA alama mbunge cia county nimenda kuimpeach governor wo kumuvetanga kivilani senator ni wailo likila wa county yesu ni mubea nundu wa ekology ni lesia maundu ma kuvetanga governor wiane ila kwa kisungu twasia impeachment kimiao kana kikatiba alama eva amena wia wambe wa uteria ni ma MCA na kindu tu miswada either ya kubitu ya kumubetanga kono kulio mubetanga yeta wendini wa county assemblies na mami bitu kithia thitwa wa senate you senator wa county la governor sumit either ku ya senate ku ena jukumu ya ku either kulobi ibituke kaneva luke alikilila lakini you bandi ni county assembly ndeba ndumilela Devan wailu although yupo ila ita chini ya maji nusino toza andio ita chini ya maji akambioneni andu chini ya maji lakini yupo ande ni hiyo operations aiba ndumilila au milila ila ninisu ya toa kuya kwa senate tundu na governor nda ile ku mobisini although assembly maisi au mwe senate itavotite kasia abeta so you to amanya kana senator ndalikila ona mainena ni cia ndailetha bakuvi no propose ila gwita wai kwendekethia governor abetangwe kvilani senator no endekethie sindu cionthe ila inena ni aua ndini wa county assembly sieta we ni members ma county assembly so senator ndaileumilila bandu ona kenda propose kilo tona kwika no waunga mikitani akaja mundu ite ndabetangwe lakini tui kunena kila kitawa kueta emotion no MCA o mwana wote wanakuikata no wote wanakuika that proposal ndini wa assembly na ndi musiaisia witu ni kwate ni wende na kusoma maundu kibafanyo yulu wa serikali cia county na serikali nne na nwende na kumanya yulu wa senator wa ku kana wa bunge ya senate na ndi tuisiokethia kana kilungune kitu kila kingi twithi watu inena ni cia yulu wa mawia mambunge isi itatu bunge ya county na bunge nene na bunge ya senate ni twithi watu ivathukania mawia mambunge isi itatu kilungune kitu kila kingi na ndi wakili kwa tunenge kwa tabia musiaisi au kindu tuimina kilungu kitu kila ndo mukule ni kana kwa kisungu twasia ignorance of the law is no defense kwithwa kana ndusomete muyao uyu maanisha kana mundu ni ukuwekea nundu aika makosa nusio witho wine binda ya kwisomea we mwene kila kiandikitwe ndini ya katiba ka nikenda withia ateti maikaunga maku ya itani na maitu ya katiba kasia na wendwa akasoma ndwisundu kiasi nusio kosa binda ukethwa ne binda ya usomo kama na kiasi hata asante na ndi ndo semu no wakili nundu wako kwithwa na ituthini wa kilungu kitu cha usili muthenyani wa umuthi tukakoma na inge chumwani chukite ni Faith Mackenzie wa Mutunga Tiwaresa.